The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As our standard operating procedure, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala, aron maandam kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Using 1 John 1:9 principle, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing, dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Ama namong langit nun, salamat nining lain usab nga higayon. Umani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtundo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga suki, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome everyone nining adlaw. Sa atong pagpadayon, atong giduputan gyapon kini atong uluhan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Atong isgutan kagapon ang prinsipyo. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Tinood, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mudugang ang imong pagsabot, katon, o mudugang sa imong katakos sa pag-angkon nining mga kamatuoran, o mudugang usab ang imong katakos sa imong pagkinabuhi, sa imong paghigugma, sa imong pagdawat og mga panalangin sa kinabuhi. So mao ni atong ipadayon. Abri ang imong Biblia diya sa Juan 17, versikulo 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Kinsa may nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Okay, o gadto sab kita sa Isaiah 11:1. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. Now, diha sa Lucas 2:52, atong nanasayran nga, ang atong Ginoong Jesucristo nagatubo siya in stature and wisdom. Hebrews 10:5 also says, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and suffering. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, unsa may nakahimong matuod sa atong kaluwasan? The answer is, it was our Lord Jesus Christ's spiritual death that made our salvation possible.
dili nga ang physical nga kamatayon, kundi lang ang spiritual niya nga kamatayon. He entered into spiritual death. Yadtong nagabitay siya dito sa cross, aron iyang angkono ng tanan itong mga sala, aron sa pagbayad ni ining atong utang sa sala. Siya lamang ang kalifikado sa pagtubos ni ini. He is the only Savior because He only is the one who fulfilled the 4 requirements to be the Savior. Wala siya ay Adam's original sin, wala siya ay old sin nature, wala siya makabuhat og bisag usa ka gamay nga personal nga sala. He had perfect righteousness, and besides, He was the only perfect member of the human race. So, diha sa Hebrano 10:5 nagkanayon kinig, wherefore when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. So, our Lord Jesus Christ, nagkanayon diya sa 1 Corinthians 11:24 to 25, do this in remembrance of me. Siya ang nagasulti nini. Philippians 2:7, nagkanayon, He took upon Him the form of a servant. Now, na prinsipyo din Christ had to become humanity to be the Savior of the world. Yes, gikinahanglan nga siya mahimong tao aron mo kalifikar siya sa pagka manluluwas sa kalibutan. 1 Peter 2:24, who in His own body bear our sins on the tree. Hinumdumi ang doktrina sa pagpasiguli, the doctrine of reconciliation, kay siya lamang ang nagapasiguli kanatong mga tao ngadto sa Dios. Remember this doctrine of reconciliation. He reconciled man to God. Now, diha sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, it says, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Our Lord is the only mediator. Diba na? Wala na lain. Then verse 6, who gave Himself as a ransom for all people. Now, kay kita kung tanang mga tao na nag-iya man kita o kinaiyang makasasala, old sin nature. Diabdas Roma 7:18 na kanayon kanang no good thing dwelleth in me. Wala. Huwag yung mayo. Now, bahin ining kinaiyang magkasasala, kini immaterial. O ikaduha, material usab, cells sa cellular, sa cellula. Now, the cells, the cellula, have their process to replenish called mitosis. Ito atong giingon nimo, mitosis. Every cell has its DNA. And the DNA has its chromosomes. Ang atong chromosomes will xerox our cell before the split. We call this process as mitosis. M-E-I-T-O-S-I-S, mitosis. Now, thus, ang atong kinabuhi is maintained in this way. Where does meiosis occur? Kaning meiosis, M-E-I-O-S-I-S, occur as a double process. This is another kind of mitosis. Now, where does mitosis occur? Now, of course, doon na may gitawag kong spermatocyte cell, mao ka ng spermatogenesis. Unya na ay oogenesis or meiosis, oogenesis. Now, kining maong
pagtuon lawom-lawom na ni. So dili lang una kita mo tukbil ni deeper into it. Anyway, I just give you an idea about that. Now, okay, diha sa Roma 5:12 madto. Romans 5:12 says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, hamartia. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Kay si Adan mo'y unang Adan, toral. Kay ang katapusang Adan mo man si Ginoong Kristo. Now, og tukpilo na po nato bahin ni Maria, nanagiya siya o kinayang magkasasala. Mary had old sin nature because she was not born sinless. Sama ni Ginoong Kristo. The Bible says so. Mark 6:3, Mary had children after Christ. You see, human matawa atong Ginoong Kristo, nanganak si Maria o si Jose sa ilang pamilya. Mary had no perpetual virginity. She was only a virgin sa dihang nanamkon siya kang Ginoong Kristo. And so the Lord Jesus Christ had to be human to be our Savior. He was the Savior, mediator, as priest, as king, nga kaliwat ni David, descendant of David. Si Ginoong Kristo mitubo usab siya. He grew up in stature and in wisdom, sa kaalam. Now, ang nga Jesus, kini about his humanity, siyang pagkatao. Ang Kristo, mo kini ang iyang pagka-Diyos. Di man nila, okay? Oh, by the way, katong grew up, the Lord Jesus grew up and in stature, kining grew up din sa original nga Grigong pulong is prokupto. Ang pasabot sa prokupto is to cut away. Sa Bisaya, pagod, hagbas. Pag-abanti, not only pagtubo. Now, kining prokupto, diya nila ipaimutang sa indicative mood, imperfect. Now, di nilang una kita kutob, pagkakaroon atong ipadayon ni Ugma. Magampot Bala na mo nga Diyos, salamat ni ining inausab nga grasya among ipaimuslan. Hinawag nga kini among silsil, usab, kini nga among nakatunang mga kaalam, gikan sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.